Madwar 700 persuna huma impjegati mal-Gvern f'Position of Trust u bħala konsulenti. Dan kien żvelat mill-Gazzetta The Malta Independent on Sunday li batet mis-sossijiet lil kull ministeru skont lat dwar l-informazzjoni ħilsa fejn saqsiet in-numru ta' persuni ingaġġati u impjegati b'dan il-mod fil-Ministeri, is-Segretarji Parlamentari, is-Segretarjati Permanenti, kif ukoll id-dipartimenti, l-awtoritajiet, bordijiet u entitajiet pubbliċi oħra li jaqgħu taħt id-dekasseru tagħhom. L-aktar ministeru li għandu persuni ingaġġati b'dan il-mod u l-Ministeru tal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, immexxi mill-Ministru Owen Bonnici li għandu 107 persuni. Wara l uffiċċju tal-Prim Ministru b'105 u l-Ministeru tal-Familja u Solidarjetà Soċjali tal-Ministru Michael Falzon b'77 persuna impjegati f'Position of Trust u bħala konsulenti. Il-Ministeru tal-Ugwaljanza u Affarijiet Ewropej immexxi minn Helena Dalli għandu 66 persuna u l-Ministeri tal-Edukazzjoni, tas-Saħħa u tal-Ambjent b'49, 48 u 47 persuna rispettivament. Lanqas ministeru li għandu persuni ingaġġati b'dan il-mod u l-Ministeru tal-Finanzi b'6 persuni.